nei pa mo moi lango ina tama pa na o sa mo suanga Look forward to fight Letty fight. I mean, just first back from Samoa. Obviously heading over to the States. Samoa mayai le sunga Letty stasi fo tama pa na rupe fa le Samoa. Wa mapea ona mawala manoa nga e tua i America. Ina e pe o ni sta tu David tu stelle po di Marcelino Masoi. Ile no manai. Yep. Got a big future. Looks good. He's fit. Back from Samoa. I see Rainbow brought him in. Junior Rainbow. Fighting out of the blue corner, hailing from the village of Faleapuna and Lano in Savai'i. Please welcome Lati. Leti tasi foi alo isi foi tamana tunu Emilio Leti sa pe ona ve matam fuso Samoa ve fu ana to tunu me to fuso anga ya ona to fuso anga ni sila nei ala ya tu America mo fa ala to ina no fa mo moi. Yep. Good day is physiques, man. You got a chaser and you got the other guy who's technically sound. Might be a good fight. Might be a quick fight. Yeah, so I'm gonna do what we for. If when the back I'm gonna want to let you do a fight. Yeah. She let you get to finish it off. Los carriere facciamo vedere vayan That's it. Just slip. Wala sola. If you for kuli kakangi pas bang ade ba. Maria que me las cadieras yo pas. Ya vale ay malfuso ali. You just got up. Oi. Ele vai ter fuso de que não mas dia cuyo. Ya mana boleh ngapai kalau fai nama ya sia boleh tidak ini dah pas ya datang dia pasas fai boleh view fast nak tempat kia nah itu terus pun bema pun gaya di pada itu ada kuma ya udah aku melanggar kau makan Obrigado, mate. ya fácil cada quiere que creo pas puede venir a ver en el cu fit betia Dia kakak bisa anggar yo kada malos ya ko pase re. Dia aja deh. You got a classy fighter like Letty. There's no answer from the red corner. He's taking a bit of a back and probably better to stop the fight. Winner for Suanga and my pass. Dia kayak winner.
Ya. Kuningan ha. Pokoknya kakak pun ni. Pokoknya ni saya pun kali lang fuso kaya mau sangat dia. Bye bye. Mahili udi kamaro pas. Typical Australian. Yeah. Never give up. Never give up. Apa urusan sa bibi? Odi nga mai ukau frustrate le ti le ile onole. Ti we kudi ya pas. Paso ka kai ele sak fengo fie fo. I've seen this guy fight. He's pretty hard to knock out. You know? A few fo ima seding we ila fuso ang ma. Noi au vai o kambang e di pesi mari e fiu ka ku e pa u da lo che ba. Ma. Ya naruh lah dia lah. Tahu tahu sudah di orang semua visual. Kena. Mana yang pakai umane? Kita umah balik sih tambah di umina pasti ya. Aku ini ada Yeah, fácil le lo que me como puput. I think from the red corner, he's just happy he can walk up. He never gave up. You got to give him credit for that. Ladies and gentlemen, the referee has Sa stopped tingin nga the may o ira. into 1 minute Chindia 35 patan. seconds of round Malfu 2. And the Sa aking winner Amerika, by malfu TKO, asamo, malpatan. Mr. Lati. Ya. Le mai kau ko yo ku ma ku ak ma fet. Na ko na bunga de fie mai ku ko ngai. Se nei fu so la fana bunga ri. Best time, they all come by. Ma ko poi no la ti na e fu so ngai tonu. New Zealand nei. E peo na nei tong fai ngali pen polo ni sai. Mo le to lang fa patai le foi e company man la to mai mai ya. Ku fa pe on na fa to nei fu so anga. Ya mai se ole rang long mai le chile logistic ole Garage Book New Zealand. Le ki oli ma ko kwasi. Ya ai mai se ole video au production. Fa pe on na fa to nei fa moi. E mo le si la fia. Lo fa ta si me le fio ngal pa di kele. Wa pika fa ke lo pa. Au mo na ka pi. Sa ko fusi la se kana fa nge ke pika wa le wa. Kan ma ro longa. Pes kana ila fusi ma ngai. Nah, hey, kita bersama. Ini agak kan mati. Mau buat kuyup.